Alenka! Mama, nekdo me je napadel. Dober večer. Dober večer. Večer. Dober večer. Dober večer. S puško, ne vem, ali pa s pištolo, to zdaj ne vem. A ste se v zadnjem času zapletali v kakšno intimno razmerje? Intimno, ne. Ja, Veronika Vaštek. Veronika, da bi ona, mislim, streljala. Ali pa koga najela? Kaj pa vaša žena? Alenka. Ne marate. Borisa imajo čisto vsi radi. Hvala. Moram vam povedati, da so bližnji sorodniki pogosto storilci, a veste. Zanima me, kdo dobi denar v primeru moje smrti. Nisi vpleten v kakšne čudne posle. Ma ne. Mislim, nelegalne. Ne. No, kaj je danes legalno, ne? In zakaj ste hoteli ubiti? Res se ne spomnim, kdaj bi imel nazadnje s komarkoli kak, ne vem, konflikt. Jaz sem Boris Robič. A jaz sem Boris Robič. Nikogar ne ustrelijo Krtko. krtko, Brez veze. brez veze, nikogar. Bum.